bosumi akwantuo no say na nso na nsia na 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 nenum no ebetimi e de watwa kodura somdwe mu eno nti mama excellent cosmetics osie nkancho so wasante mantema no watoa no ewo edum PZ anase kwada so estate taxi rank ho kane asempa pharmacy le mu ho a no akwhwe akira kwan na ne no edidwa mama excellent say ubetimi afra 0243 862158 0243 86 2158 shopping mall BM afa shops BM kiosk BM eton niema no wokwa awose wo pesi kiosk sanitary pad yankasa ye de mu ni Ghana made with pearl cotton quality one pa ena ye de aye na ye fa sedani bin so ema endpoint homeopathic clinic obeka say I am free from yade ahodo nyina ho ni titru emema no prostrate won sema ya na enkoye awo ho nsem ya kwa atwede ama wo be ma won so won hyeda nyina wo naso meka wotemase wo de bo ani etim kegya na wo da ho wo nefa na se wontini mu nyale wa ahodo anase wo sabo no ena eho dwumedie no enhyeda enkoye ana wo brabo ho nsem no so no wo de no wakoye si nsu agina ma ho no anase de na ye no endpoint homeopathic clinic wasefo ani kire mu e wo share signboard akra ase no spinters kwan no so anase kro no mabo nyia kumase na ekohunu na wontimi ente ho emfri nyale wa nyina ho betimi afra 0244 867068 and 0274 234321 na watimi ajo so massage ni physiotherapy ni nyina so woye bi ho adwuma ewo ho na eno ache bia wo de ne de na enye de mabobɔ so bia ne mom ayehuraye fever ni bi anase bia wo de no akoye se wonum no atonti ne wontimi enti bi ne honam yaw osole a waposo mama me akosu agwabo agebese ase abaifo na kofa wo de akwakosi park so akobɔ football obeso da bia wo na honam yaw ya wanhwe ekura beka so ya kwadro so bia na honam na yaw wadro anytime herbal mixture edu papa ni yankasa kane dodo no ene ya dane ani ede agutuo mu kama sebe ya baby akobia no obetimi de ahye obagima na so betimi akra no wo ho na wada roma time herbal mixture no obetimi enya bi wo herbal shops biemu afa leading pharmaceutical shops mu wo man mu nyina so no wonsa ebeka bi 0244 417669 0244 417669 na watimi ene wonom edi kasubom hajia special local food so edom ye na wada roma se wo ye adwuma na se bi ekomodewo mesrawo eno ane se wo frɛ number ya me de ba betudwe na watimi ama obi na bibia etimi akoye we basahare so no more than 10 minutes 15 minutes wadua ne be krado wo office wa na se ba bia wo ye wadwuma na ebia wo bodwa wabra wo wade anasa wo to bedin ayiyo bia ba yefro anasa bibisa na wo to nsa frɛ dom mesrawo so mo ye nipa apem empim aduo ni sese anasa kuma bi kura no a efri ba akoko bia no haji abebo ama wafura abobeu 0246 359921 0246 359921 Hajia special local foods eduane papa efie no na eduane bia wo pe bia no local ne continental dishes no ebuso ewo ho M궈BORĥ ASEM dwumedie ebusia so pesa woni ye din komo a eya ye production line am de betudwe na wafre de ha wo bia na yesi huhum asem honam de aware mu nsem empnatwe mu nsem kwase ebo bi ekoso we ye metwe banta bia wa asenya afa ne ye betoto ama ne ye ho wo de ye bra na wabeka wasem ye be frɛ nipa koro no na ono so aka na asem so ye gidigidig dia se patapa pieto ye de mra enawuro na ye gya ya asem ne de ama ya lawyer fo na wonom so atimi abo se ya re so nsem a doctors wo ho honam de so a SOMPA FM no nti ene ya ba ha se no mo no obetimi afra ye 0509 438 463 0509 438 463 na ya je so ne no watwetwe enkompa chaw prison for na mo ya mini prison ena mekoye sei ena mabane sei ebi ahya ase eba ya ka se prison for man obi na prison so what's what the prison I'm sorry yakura mini di ye ena me maye sei ena maye sei mpa chaw de no ho akire no ne yeboa no ena de wo ye bia so ubetwa so aba asem bia obeka bia no na bebe mu ama wo se wo na prison na so the prison pa cho obekwa wo da ho nso so ampa
minim de nti America sa asem we se abrante bi pese obe krokro de John onya kronfo so na da so ye kronfo a o de se wa hwe nyame am akwa konfutachi am na ya chew ya ma otu nkunwa na akoda prison no correct mate apamene yaba beka enkwada ene yawofo ekwan ye befa so a yetete ye maya na ya toma ne no mi hu akwa wo de wonnya kwarawo wo busuefo wonnye menu me ho sa me wo de toto pakọ na abehia wudifuo wate wo mmohwe no so wo mumi abekọ akọbudu esi nwuram yetimi keka nsem bi wo ho a eya na emoa na wo hwe apa mi jango be ma abawara ne de ai Oheneyere ade ba ko a eye hu ewo wiase ba ko pa no eye nsem a ibi ya no ka Bible say nsem no eye hom na sansem no omungu enti se o ka asem a ekochinchini a na asan ayeden asem ba so enti very important say enna na make an say o se me toto me panko me kwa kohia difo a me difo na beba ba ye wo a ai se owo akwada ba wiase a daachi o future no eni akwada no enti de o pesa akwada no nye no this is the time e don na nkasa nie de o pesa akwada no daachi wo da ho a waya abrewa waya akokora anasa yade bia bebo wato ho no de o pesa wo daachi emoa o pesa wo nsaka no emoa no efitine ene akwala no kwan ya o pesa o fa so a wo tete no nene ya behwe eniema kakra bi na apam wo bekan bibi wo ha se no de amame enwom ma no wo ha ene aduonu nso wo ha aduonu nso no wo bekan wo no e de amame kakra eno apam dada no mo apam dada wa eno wo wa wu mu wo ha aduonu nso ye pa cho ai okay ai efiri yi mu ba kon no ai okay kan mami amedo sade wasie ni esoro no wase awradi nhira ne adekese awradi nhira ne adekese eni adekese okre se awradi ansi dan no a wona wasie ye ho adwuma kwa se onyankopon wansi dan no a wona esi dan ye ho adwuma kwa so aso kakra mami se awradi anwen kro no a owenfo siri ho pekwa se awradi nso anwen kro no a owenfo osiri ho pekwa apamgira hwansa okay ekuro no ni akwada no edan no eni akwada no enti de wo sie no eni de wo wen no wo watchman na security no ene wo owofo no okay enkwada ye te se bodejo anase namo anade bia etoto no ogya so onkusa behye eyese okusa no wonnecha no wodadan no nyesa etofa ako a ebehye ya maame no mom toto kokko mom toto bode na nkane ne eburo okwa ho no obehu so obeye no odane no adenti obese behye ntia sa o ma ne hye ade na sei nokre akwada da bia meka me sesa wa ma na nsu ewo ne nkwada abremu a ne mpanyi bi ebremu no wo besu ama no afe na be se yi na do nsa hye ne se me hu yanka eno so na akachi sebi enyansafo nka sa asem no enti no mame nkwa ya papa no somra okay ye ba ne ye wonsem pi adesua pi esua me mpese metuma mpamrika edim papa no enim kan na brabo a wo femu ewo ne nkwada abremu no ne ye de aba beti asim wo afutuo no mu na ya gye won so suggestion anasa wadwenkyere efisi nyina ye awofo se wonwu pa wo ubetimi ahwe obi ba ma na yeye enye owofo anasa parent jese bi obi a wachema wo nko ada bi se meme nwo ye kolampo no a me ye parent esan se mitimi ehwe akwada bi ma ne yeye na mitimi wu akwada bi ma ne yeye anasa bi okura na wo nwo ye na so kwan ye ofa ni ndia wanya wo parent hu ni nti no na watimi de adane ne ni nua no mokro betimi de aye wo mo de openye kase mpacho mamu akwa ababio ipacho meje osopa Mr. Krana what is saying nyame ne meboafo oho ayefe medawase ene wa lanche sompa ye ntoma no sompa cloth ena mehu se emma akatuapa
market ya pampa se eno ana waka no sompa na de eye dan ya be ma wakatua pa o sompa be ma wakatua benya akatua pa ebusia panya ene ne twetwe nkomo yi oba sompa 106.5 FM akra wono ene ya marketing manager na enya nkana ha se num na ofiri baabi ene wa bewie baabi sanse mpanyi si ade wo bi ene awie bi to be hu se wote sompa ha se num a ofiri baabi ansa na oba bedru ha se num ne nkwada abremu neema ofemu no ye pesa wone ye hia na se wone ye nche na ye wia ye de aba besi ne no e de eso panyi kase mani nsan wada roma ufri hifa na wani fredie no na maame de sen na papa de sen unhu se no moti kro be so ana mabusua no kora no sen ana na siti ye wada roma ne de ye pa ho ntoma e wo sompa MgsmåBORÐ ASEM so ama ewiase nyina ehu mpacho ye ntio we de mechia atiefo nyina me kan ansa na me free jene oh jene me pacho drobo kwan so ai in fact me ne apam nyina free kro baako na wada no ma se apam nyanka nkyere wo na se wutie ne a sa ayi playa monyum no mbo ye free tiobodom ye capital ta na jine mpacho jine ne tiobodom eni twaka bia o ba bia tiobodom wotachiman bunu east ufi tachiman sa no wako tiobodom ena jine nso obrekum drobo kwan so okọ sampa enti ene no mbe ho ba bia enti pacho obi ese ne ye free tiobodom ye kam pacho nya no eme me boss na nyum no be buy eto free jine me pacho okay so me maame ye friend adwo akwanama ena me papa nso ye friend ya okwan enti me wo nuanom ma me ensa ka me ho me nkwan na me ye ba ma wow na nyame ho ye nwanwa kakra eduru ba bia se esane se na me nkwan na me ye ba ma nti nyame ma me ma no ama me mama akoma nine wow se sie wo ukita four boys wow okay so metna janyane medi emfie aduonu miensa ena meba ankran okay beko school ewa na niema bebre wo ho a ewo se ye kama awofo timi etiase na yehu kwan a ye befa so a ye betimi atete ye ma ewo nyamesuro kwan so na atimi aboa awofo bia na se oman and society na se ho because ye ntitiya efie no ade a eboa obia na enye nipa baako na ya eboa eboa busia eboa community e be kan sen ekulo community ena esan boa oman esa aboa wiase nyina akola ena eboa wiase nyina sana eya etie de nti anyame na nani kum aware ho se aware no na ede abusua eba na abusua no ede community no na community no the society ne country as a nation na the whole world every kuro na yakọ man na abawiase amama na kabom ye wiase nti sana eya etie na the very important anase esombo kese a mepese me ka ho asempa se de awofo tete enkora na se me hye me de nase a me pese moti ase se mi ankasa ye kase awofo do ankasa menya bia na meboa fuanya awofo do
parental love. Yes, parental love. I won't say parental love. A deep unconditional thing. I was say abofra bia wunya bi. Na me 4 years. Me what 4 years. And I me de me ma nua. Why na tell what the ma nua? Okay, yeah, me ma me me papa. Okay. Because na omo ko sehwi akwa akodo koko. No mo fridge engine e ko sehwi akwa akodo koko. Okay. Now say abnofo no ye do koko pa. In fact me father wo koko fine pa. Ntino o hyase so obekọ ana wo hwe se de abrabo no moti a ya those times no na de a wo hokese pa ye koko do. Ntino yenya wo wi a ye do bekọ akoje obi na omukọ nti omukọ a ewo hwa na omaba na etimi ba sa ebi a afi na wonya nhu papa wonya nhu maame na wo se ye do koje obi a eya na eye den se sa nipa no betimi aye o te se de o maame ne o papa nkasa be den ebe ye nti na eba sa ema odosronko a wo se nka o maame no papa enya de ma ono eni ho because duru ba bi kra asem how kra na wo se o ka wontimi nye den enka because wonim nsunsanso a ebe free achiri aye den aba if you say unu obi neti na me entity mu no me maame na me tran nchen no me ka say in one way or the other no eduru ba bi a me fa na say enema course o ma brabo mu nyina no do say the na me kan na me ne parental love because me maame ne papa nkasa o mu ni ho but nema na oye ne duru ba bi na shape my life enti dia ba ade na oye yenwura mu wo kwansa ye be ko ho so a bit say ebia ye wo 4 years say the make a chiro no me 4 years no me shall kwa fum from 4 years and duru ba bi a maame no so ne ho ahokyere ne nneema na owo mu ne ono nkoa na ne krunkra tu kwan agya no ne nneema ntine there is a lot of things I have say nyina ye hyase de ye ho hyem na ye bi o maame nua no me maame nua no ese ne kuna tu kwan ntine na ono so wo ma dada wo ma na wakoka ho ntine kwan no awo sen na wawo baako okay achire kra no ne bana wo no obetran kran ha ne papa no be fa na de ne betran kran ha ntine was 4 years wo hyase ye bibia dwuma bibua no akra ye bia na me ye bi and eduru abi kra na eboro fa ho de akra e wo se wo ye na enema me fa mu no ebi ni se open school be 2 anwumre na wase ukona fasu ekofa eja de bafie na fasu no be 5 kilometers wansini benum na wakakoswa eja no e de abafie afuom ayafuom na da bi woni die enti bi go kodura fuom ho na ya mon aduana ade so a na ya rehosema na ewo mu ne se nkontomire a ya de ehono afumu hono etani ho nti yatwadua na yatwa ha tapoli na ye de aboboso nti no na engokora ni so nti no ubedi ni sa ti wudia na afi wasan aso ane ma na dia ye den abafie fa me eduru ba bi kra me kan se me die nti amanya because me pa o yetenten obi o wa pa nti me ka se ne ma so aka ho bi na amanya tenten and you must walk on one day. Manya tenten. Because near time with Nema. I do time I wasn't going tenten, or nothing. Yes, swallow near Massa. Yes, it may affect you, cry. Now, didn't what? Now, tired everyone, young worry. Oh, Minya, and also maybe pa. And once so my aquaresha now we are, oh, my name is why it's me no medical. It's a ni muchin tem. There be another dear, but we share said ya.
na ye nneɛma na saa nneɛma no nyinaa eja no jantina na say ja ye bubu debre chimu na ne de so wa na say na amu anya tinti na me no nyinaa ka ho na banche so ka ho me so abanche pa na me san so aburo ankasa in fact edru ba bi no na aburo a metimi so ano uchem aburo no bag no miensa na metimi so sabe no wadi mfie san ya di be 13 to 14 years and aburo bag na echemo be se 3 a na metimi so metimi so 110 metimi so na ne nyina na eye ade a no I decided say whatever be the case, you know, that is my fate. And you know, whatever thing I thought I was a me to help, you know, I'll do it. Take me yes, I near money na at the boy. In fact, me and Kasa so a crew man na bon coffee pa. Na make me call an opa to buy your coffee. Buy your coffee, no. Na me bought 500 at a go. At that tender age. At that time, no, between 16, 17, 18 years. Coffee and ketwa na say. Can tampa coffee be na working. Sa coffee no be na make one. I can say 500. Yes. A day. Ntu be we no na umu like upaja umu I say enche da nye papa. But I was doing those things behind na my parents, you know, enche da ne idea about it. O parents say biological parents na omonne they are now ma menua no adwumaden no ode wo ye no na wo munni no idea about it me aya mostly no me person me creating in such a way say ebia enema oye na e bone ana na ye bra wanim kakra ma me awadaroma papa because me fan say me ba akra ha no me yusu sa nneema no e de ye afutuo e de ma afoforo say ye bedru afutuo ne so ansa ye pese ye wura mu de yeah because am ye hu say obi a utimi bon ko fie be say 500 be 16 to 9 say we 19 years crampo na a day nipa ba akope 500 ko fie 500 no kan 105 yes de obi call by day a day the whole day no free ano pakosi be 12 na ebo 100 no agi by day na sa no eye nso to bra na say no e say nkofie de ye bo a mostly no eya nsu atoto kakra etimi ma otimi na ehon so na eye esre na yetu tutu sre no free ho wi a eya ema go no ho ni to no enye din bebre se wo bo no kwaye mu no kwaye mu de na different but me ya na adje wadi say ase adwuma na amode wo ye ni ntina wanye ti no kre na say me ankasa na maka say saa de ne de eye no kre me gitum say saa de ne ka ho obi a otimi ekotwa ekofie 500 nye yizo apam and ade ba ko o be page mu na ntie te say ka etia na ntie pepepe say na me ka chen na ade ba ko ya na ha adwen say ohu say sa ade no affect me from wo ho a ohu say still a omu timi ye oya by force we I say ohu ade kra those enema na ni perform no na I'm say sunsun so na say sometimes we be ye wa ya anye ho na onya sunsun so ene intisana eno eti enya nti esemre bi yesoma o ma utwa nkwansi ne benu kodru kro no so na ade asa na esoma ben ade ne sie okay so said me can usual thing say upon school you have to go to a form na akofa enti ahon na ye form na ne ye soma na na ye soma me na ehon ekwan wa ehon ye fra home say so enti ekwan wa more than 5 miles because we free jinjine kran 90 adru fetenta ansa na we free fetenta wa ko sa mi say so no ngina ya 90 you have to walk until now upon school 2 p.m. and me nante yes koduru akra na say na me hwe time no kofa na ma no beduru nsa e ho no so ya say de omo ye no no sa
afuafu ne be ana ya akura bi wo ho eni pa kakra e wo ho enti bi apaafo bi a omo ho na omo te ho na we na mekoduru ho no mehwe time no na no nsiabo onante ye koduru ye no ho na mekofa ne ma no be duru sa akura na ya bɔ wo misasu ho no na ade asa enti medwene ho se no emre no nso no that time no na fetenta ho no omo Friday bi atete akoma yes enti no na ehu kakra wo memu kakra na me ye ma bi se atwetwetire fo na na omo do omo cho no wate wa wo ko ho ne yate o mate kono na no afa enti medwene ho na at that age no medwene ho na mse no metwen ade achia na ma ye den ma coffee enti in fact me go fa apafo no bi na mo ma me emrekete na me de say ho na eja me de me dai emrekete me ba de mo amu won kronketo no mu de mu nim yanso ayatena kurase mu akurase no so asrene no ye nim enti mo amu nim no na de say enfia na ibetimi de anwenwene ye de ahoma soso man sekete ye na examina mafo no de o man ye no special wa wo da so klasa wo da mattress so ye de ne de na ye enua emaba ma me fa ne sa okay abero in fact bedaso timi wo ho around be 11 na e kwa kobo 12 midnight and me tese enipa bi abakru no akra na se nti obi anite na me timi sorry na me hu se me ma me no ne me papa abusuafo na me wofa omo so eka ho na omo nyina bae de na ewom ne se na omo fi se mayira o ma me na osoma wo no na wakobo amane no no papa abusuafo ni bi omo ba be hwehwe wachira akwan na omo nyina ebae no mbisa am sa de ntina me dai na me kire mu se de ya na me ka kire mu ya na mu ka se enya hwe ye nkofi na ye nyina anadwo na ye san etisi kwan so a na san ebedru fie SOMPA FM eno ubisa amia na eno no sa entu kodru fie no yasoma na ade asanwo na wa kwada otimi se no me kwa wanhwa ne atema koma enti no mada ho na o maame atwa kwansini num ese wo soma kwada onamu na dwo wonso wasomu de enyo na wasoma we de ohun ya sanka ono akra akọ ne soma ana one wo kọ ye na nka mo sa abai ukodru ye no o taking likely at the mouse oh there be na say what you been chained there sa na no the consequences of you even disgracing her no ma o papa abusuafo mu se wa yira na ade those things no there were consequences yes o hwe wi so those are some of the things that yeah na me can say obenya so akatua because you have to face that consequences no in fact at a point in time my father motes asem no they thought say in fact memo mu na me koye no me ye madwene se meda and sometimes na eniema nka ebia me ka kire me father obeti ase na nka ebia wa reason with me nanka ebia niema timi asesa kakra no he never gave me a chance to even explain myself in all situations and na a emotional torture within me because sometimes you have something to say but the ma onye dey enka until ebasa I say was self confidence it's gone. There's nothing like security, there's nothing like resilience ebia wait me dia ye bibia until I say deprive you as a child intimi ma wonye bibi stronko but me akra no na me very sharp in mathematics and as I'm speaking that's gift and wo me be hu nyankopon na me sha say no I can't stay back say adia was a musua no musua
because there are a lot of things I drew baby now I say wabama bu in life and yet nyame na me hu no anka na ya de foforo en kenya nyame na hu na anka ya de foforo Mr. Nick mama mbisao Brenna na o maame no papa de ubeja o maame nua na o motu kwa na so tu bata ko se hwe o mokodokoko no kwan ben so na wo fa oni wo mudinkita ho wa wo fo na nkasa in fact me time no there was no phone there was no communication as a matter of fact na communication be any until say because the entire maybe sound no I know said that time no there was no phone but na ya na nanom kora ebeto mu no mu kwan mu fa so a mu de tonkra ebia obi eba omo mane wo pen ana se na otwere letter omo nim letter kura atwere no mu tonkra mo so ya akohwehwe me bai mame anaji we kwama me bai na bibisa akoso okay so the na ewo mu ne se na enkrofo ekra na me mame ne pa wo nti bia obetimi aka wasem bia ko nipa na okọ na kwaka wasem ache no ka nipa na papa okọ onkobo papa mane and most of the things you know obeka but there's no result onya emuaye bia mfiri mu na mame nka de we ade ba ko ana ha adwene ba ko nso ne se me father ye obi a sesi ya me no kasa nyinan oyobia like we are ne boni a onfa obo mfonso nchew amfa nche yes oyobia like we ne bibia itirimu odin ofa ne say wani da ho ani da ho ade na wo ye no nti ene ono so be kire wo say there's nothing like forgiveness in his life. In fact, I've tried as much as possible to educate him concerning those things. See, it is not good. Forgiveness, the entire Yesu can say so, obi your bonia, fat channel, 70 times 7, no. Say, total, like, idea, what the channel, abra, and this one is 24 hours, no hurry, nine. And I used to catch na suafo no say so be your bonia sa mom na e wo se we the channel nti enye dia say be a lifetime na e bia obeka say bia obetimi achechemu na akwa so nti no one of the things in life e was so be asua forgiveness but said make a chiro no and my father mon so dey dru bia na me mblemu no the entire memble mono say the kind of ignorance na a war mumuno na eso my main casting bako and is very important, and if I have said this a number of times on radio say me call Techiman Secondary School I wanna cry now me per say free or cross it animal a brebe ne drew ya o free Jine wa na se o maame enchen baby akwotena no se na wa ye hefa e ho no so no so te jine wa me maame ankasa o maame nua no on de sa jine wa na enti evrebe na wo free ni nchen oh me say ho de o hwe wa ma wo wie junior secondary school that time no yes me yes and na me sha se secondary school e wo jine secondary school okay enti ni nyina na me wa ni nchen okay enti from there enti ho no na show okay so upon na me can say there enka o na hu ni say more treatment and no dey ma oni nyina echi no na o hwe wo efe say wadi suamu nsem ne wadi die mu so no dey bibia nhye dan hia wo sa okay eno na ewo ho because aduane dey there's no way na menya aduane ni because na at a point in time maybe akra aduane me didi na mamea na me grandma ho okay as a matter of fact na me grandma no pe masem pa entino eye dan ya aduane de menya bi adi na wo free wo call secondary school or gene wo free secondary school no wo to aso free so me free secondary school no me wie ho no na examination no na
and shed anye papa kese. Okay. And me sign shall say what Techman secondary school. Who has 7 and I'm a person me catch on. So me call crossing and me mamene me papa mun na sana mo grana city do that time no de na me makwanya na me call. For mama no. Me mama no. So na me boarding or Techman secondary school. Okay. So me call ho na mo mama Gary. Me mama na nkasa ne oye Gary no. E na me je nti me dey ba school no na me ka kire me father say me pe nido a ya me kwa me be di Gary no. E na me father na ka kire me say David na ono nido no ma hu say ono adibida. Papa ankasa owo. And the owo me na ankasa say ono ni bida. Enti no mama nkasa asem no kra kire. When they still at West and I say sabra no ma say much. That no o say was everyone ena o ka kire me say me ko school a me mfa bisim na me nkoto ayewa na me nto etanka ho na me fa ko me ma me mo ayingu bebre ho me mfa ngo no bi nka ho na me mfa nko school ho na me kwa na ma ye me Gary to na ma ye den na ma di to ayewa wa bisim ta no so na to etaka ho na fa nwo ka ho ma me ye nwo me ko yes because school ha na me am ko ye at that time no na onim say o ko boarding school a untimi mfa sa ade ne nyeden enko so what oni kitchen wo ho I didn't blame my father for not knowing say sa ade ne yeden e wo ho because in fact I am ya but later on I saw say no you need to think twice because nim na wanyeden naive about sane ma no ntina oh yes nti e hono so de do free secondary school say at the age of 23 yes and our bank na ha say no yes buy no be sha se won kana se abrabon e won kana no yes Accra stay by what by plan plan be na de go akwan plans be na o de ya o de ya o be dru ni me call Central University. Okay. But lucky enough, no, me background me software courses first. And you know, na me adwuma internet cafe. Okay. So a honor na me decided say metro education also. And you know, me service kakakra. But in the course of say me say wuskane mene enkrofo chatte na me konya US ma me bi and o na adwen so betu ya school fees nyina. Wow. So that is where life into odi no pempa na sa no ebi. Oh, okay. And to no na boa me ade a I was me nyina no me and so I started doing even professional marketing courses. Okay. And na me theology so kakra. Ne ade nti no na aboa me abepem se o school commune nyina no wa wo fo ankasa o biological parents no emo be na wo mu edeboa wo amemi sa o papa ka se sabre o ka se fatane koto ayo ne tawo abesim ta no so na efa ko school mu kotwi Gary toy. Okay, so my father you be a na ope education pa is somebody ana enije ho but you know on say he was struggling. Okay. And at that point, you know, there's nothing that he could do about the situation. It's not or try to do whatever thing at all. Okay. Because and I never that was enough. Yes. I mean, seeing him pushing so but that was enough. I can never take it from him. Okay. Because no I imagine so obi opeso ko school bia de mo bia was o de boa no obetimi de ayeden aboa. What about your mom? Mommy for mama ko school na sika ni wo. Say na na mama see ehu ne ma tete for because mitimi say na upon say one na nche ni nyina no. Na odon de eden ya obenya de ama no. Yes, me mama one person as a matter of fact. So me ka na sema bentimi kan wie. But me mama can say me chere me. O si Kofi. Se ujimi a ungu. Ujimi a
ungu but breso de obebere empa otisoda. And that message was the messenger a war meeting forever, because like, and I mean you say bit me free meeting that ujimia ungu and so bread empa otisoda ti jimfo bia na bre wan bi so no bia I say Jimmy kakra bia ba makoma mu bia no na makaya asem no enti a Jimmy be na wo say the usike we na oka say Jimmy bi ene ema bi yes sa bre no ma men kan sa na say wo yes wo ye enfonso bia e de be enfonso ben sa na na wo ya na wo ma me asem no etimi ba be kai wo no. You know, say we a young man to say Ransford MgsmåBORṟ somewhere young Stubborn Academy. So then to say masam kakra be ba mu nema those things, but anytime you realize where you come from and then sema o ma me aka kire na you just pause, then you move forward, because enona wow. And words are powerful, because sometimes it may bring you assume to say the nipa na gina won chan or den or kasa kire. So bonton fan ho monka. Until you look at all those things, and ade ba ko eboa me say I always look back na me hwe baby am free ne baby ha o check say o koye bibi na say ye che wo do kwa why na ba na o check o papa fu nyina ye ton a sika cry no do say na etimi dia ba be you free sa ene manum, so eya na wasonson na eno aboa enasem empa eba koma mu eda sa na meka se awofo asem sa kwada so a na sa wo kan asem kire no a sa wo fa akwanpa so na ka kire no a empa ne tiri mu da. So said na me kana me ma me na so ametena na nchen no ono nso o kan say mebre said na me ka cho there are sides of the whole coin, and you know most of times you know the mama who me hwe me mana ma wo mo sese ya a mo teme nchen ya me no mo ya sometimes e be a obi behavior dey na me chene say you need to begin to understand things from the perspective of ebia se won kwa wakotena baabi ka won kwa, how can you manage, because me back cry no me ana na me no amaduane di, because me ma me no ma me hu sa ne ma ni nyina ye entino na like to cook and eat while we use stew kakra ne nema sa nema ni nyina na enye problem in mame, because na minimum ye dada. Okay. Your background na me we ye nkwan ma me na enya asemato, because ba bia na me frɛ no me no ne me nkwan ye fine na yesua ye nti minimum ye nti no kwaye nkwan bia akokogina nkwan mu bia waso be hye ananga ti egu nkwan nti eno nso ye ade ana yes, I say Rebecca said it's not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves. That will make them successful human beings. Into success, what me achieving, and Rebecca said, "Dear, your children war, and someone you can't no strengthen me, because said Americano, me adebia ni ho me ya." Enye me brewo ho like and I'm empower ewo niema ho like ni power pump me na na de show de and na ni ha ni wafa kwadro ni wafa unim se me gina ho ama me yira ba ansa na wa ba no aduane me o emitimi ye bibia ade bia mpese me ye bia me ye and na I me ade ba ko a me ya eya eboa me pa ye se maba me mu and me o patient for niema. And me pray me who bebre and at the tosu bi no so me fan say people's opinion are their opinion. And it's the cheapest commodity in the market. Okay, ade for nipa adwen kire na ye wo mu ade na no ne so ne ade a e wo dwam nyame adwen kire wa adwen
nyame adwen ne den enti so ka bi kyerɛ me a me scan it through me believing system na me hu sɛ ade na wo ka no ene nyame adwen bɔ abra I just throw it away nti wo no wa ka bi nyame nkan bi dabi de wo ka ne de wo bɛka but say na nyame ka fa ho e kyerɛ me nti eno ye ade ba ko a eno so eboa me abrabo until when you see me maybe I'm down and I look at a lot of things ade ba ko a masua pa na say said ya lumba okaba bia ana say ye no sere kwa no sa asem na okan na very important pa but nipa timi no sere but unyanko situation bi ma unhu say sangrofo no sa e kwana omono anytime bia you are war situation bi mu no and ma unhu say we do ana say we no enti as a matter of fact say am no ka say madam for pa met me aka si so dua in fact me ma for mo say minu anom omo ye tu Yabo Samuel. In fact, me be program na se no me hu say na offer me kra. Okay. And Madam for back say friend Joe. Okay. These are the two friends that I can confidently say they are my friends. Okay. And omo me brothers. Sana me fan because any time you have a situation be more omo nim no they try to do the ombetimi aye de aye den e de aboa. De awa fam nyina da adesua ben na obetimi de ama yense e ka se ma ye adesua de be miensa pa. Okay, so the edikan no said me kan no yen said the aye teten kra efa. In fact, and some me kan ni nyina say me de kan ka kire o say me manya parental love. And it's one of the major problem with parents. Okay. Na eno nema akra enya self-confidence. Akra enya sense of what? Security. Onya bambo kese. Onya brain development. Onya adwemu onyini wa adwemu. And those things are very, very, very important. Because look at Accra, me fan say or be 10 years now or dream say aduane obedi ho. So when you go to circle and most of the times I cry, me and cry, it brings my mind back to a lot of things that happens to me. Okay. And you know, when who obi sakra me so cry, sometimes I won't say nani so cry. But you see kids are outings on one struggle to even get food to eat. And you know, ebasa a hard pa. Okay. But ancestor Accra or what that age, you know, or dinner. Okay. There's basic needs in the only fine say baby or better. Near more better near the DNA. And ya no na dream. Say banasa intimi money brain no develop to a point I bet me man is so matured. Because always thinking about how to get food to eat. Okay. In fact, in Crabby Bray, I was streeter and your more person can wear them or more hobby crowd. I said it now can or more prison no. A big crowd and yet say ebia ne subaya or shase say or pesa de no. But there was no option for that person. Okay. And we tend to blame people based on more action or my but their inner being no is totally different from their actions. Okay. And on I was say we have to look at it as parents. Na yenya odosron konfama enkrano. If you are able to bring them, encourage them. In fact, most of the times, they cry why yet a day our day man. But the love I will be show to Accra and demonstrate say our sense of security which made in why then so so the pim Accra na ekoye who said no, you have done something for what for him ye wona oma. And most of the times you know and near ma we can't chakra na ebe woni tima in fact which me sway off. Okay. But there were most and some night day assign aba na afi wasesa afre ho. And I'm telling you this with authority say ye nyinu no na ye hu se nsema na mpanyimfo no ka kire yen no na esombo. Okay.
but we are abofra na you can be actually won't say how but who nyina na obete sa nneema na se okay nti ase mu no e ho na obi ho so they are parents omode omadwen si so pa kese ne se ombetimi every omumu nyina ka omuhu abom as father and what mother. Okay. One major issue are missing who be also ne say parents most of them will be our nadwen. Okay. Obi awo nadwen a ode kwa aware mu. Na wonyanya sa adwen na eya entimi ma aware ni ngina yie. And I can tell you with authority say ebi mu wa aware mu sese ya me ka kiro ya nani nye so wa aware no mu. Okay. Enti eba sa ebe de na nkra na wo de omo ba wiase no omo nso ani be den ebetimi age. Okay. Enti yen hwe sa de no eyie because a happy family no and a generate that love for the kids. What affects you affect the children. Yeah, the children. Either the mother or the father. Or the father. Ntino ehun hia se ebi ni ho kra the way you bring all of them together and speak to them, talk to them, encourage them we go school as they all those things are things that when you do create that sense of security for the kids. Okay. Na afi aboa. Yera Nicholas Kofi Kran, marketing manager, SOMPA 106.5 FM Accra, and on ye eche na brabo mo ensem na busia. Dodo na we kire ye di bepi mo so ntine nkọ baabi ama yenye aboafo wono kratoi emrasese. Kweku, minim se wayeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Malihon Sepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the views are condom. The condom mulia then it's not on Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fua 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nko a wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo
wɔn yɛ sciatica expert. Ewura me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra aden ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wo yi me yensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena eye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. As Kofi Kran marketing manager ewo hasenum na yene no kobon komono na wakapi no a edru amanfo so ane yaka yanom yeti nsem bi se ya na yene akwa akosi yenchi nanso ne nyina se de osika ye no me se ye pai wa pampamu a ye hye wo komu den minim ba bi a wutie ye mfre minim amane bi a wakwa akohyem wo bi nsa no minim ekwan bi a wawofo efa so treaty wo nanso na ya no wa hye ho den esanse meka ho bi ya fa sa ne yamanimu nyina nkofo nchen atenatuo ne ade ne nyina adwumade ne ade ne nyina nene wa ye den te se boo to da bi a utimi se ne ma timi upa no wasu usu wi ano apepa wanim upepa wanim wi a wasi gran me na me ko na bre wati ama ye den se boo obi hu se usu kra na obi sa se nyesu na de na wo wani ase o se fifire usu wi ano asasere yesu wi ni asere ni apepa yanim ni asere esanse ye de ya famu no enye ebi ne ene de ya ye komu na said that time no yetimi pass it through a nenne oh sabda na no obi toma ye die no obi anto aye ni di nenna e bia wo hene se me anya adwuma kora metimi akọ obi wo se o minim ni passmate nti me kọ no ho amenya tekwa na asesempo a da bi enti bibia akobia batapam ma yemfa kakra nso Mr. Krandie yi so parenting no enya awo ne awo da bi obi bo na nwom se wawo ma obasie wo na so obewo ma obasie wo anya esiefu bi akekese bi so se bi eku da bi se wo ma akra no a mese kwan bi owu ye manko ana wo ye nso no ye twa abaso obo ye yem yenkunu no muta ye chi ye yem ane senete se de mema nko ana wawo enti awo ene se wawo na wo tete wo ba ye okay na dachi na brabo asini ye isa na ko ba so kan se mamen ka bibi asam na wo kan in fact was say yes sa asem no kakra te say so hwe bible ma o say ye ka se obi ye enhira eno no say ono waye ajapade ama ne mma ne mama ono aye ajapade ana sa waye ajapade ono ne mma waye properties I was say ma ne mma ne mma nanom so say o man o man no generation yes but once ye ha no ye was a problem no say was say ohwe oba no no so be oba no be hwe that is not biblical enya sa na ye pa kire de ye pa kire ne sa akwada de obe na hyase no o de so akatua ebe ma wo mpanyi birem entity na ye ka ho asem no so tete wo mayi a eye obvious say your generations no will continue to become a better generation your legacy no na umbe follow
wanam otuo ya wutu ya wosa na wutwa ya eno ano mba betietie mu esa pepepe because di ho agra one tete omo ye na omo ko we woda your generation now why they were distorted and it creates a whole lot of problem one kasa krati ase no kura no da bia obeti bi wo ababone a wote obabi nka enti no ya ka cho se na minim sa manfo bebira kai wonu machi apanya fa we say ma yetiefo ne yahwefo parenting ye wo mu nchichemu be se enai May 1 na betimi aka no ye mu nchichemu 9 okay ye wo parenting ba kwa friend say authoritarian ofo bi wo ho a wo ye very strict hey jaka ku na eba no papa di ref ya na nkwada no we pe baby omu di agrakra na we pe baby nim ebia nim so okodi banku anase bi okodi mu ebi oba fie no banku kro na anase mu ni bi na ho enti awasa me bisa akwada ne se de na obedie nya hye so ni se me ni bia de obeka ne se me ni bia o ka so obedi fried rice jollof rice me ni bia e wasa me timi convince ne se anyway say na jollof no kra say de na de ono ene kra meko anase meko wo ma anase na wa ma na anye de we koto bi kra wa ani wo be convince akwada no na wate wase communication ena wasa oni akwada ni nya nempo no wisa se hwe me fried rice no we kra me pani madida na eto da bi nso so aye decision ye be taking ye mfa wo mu nka ho ena bie mu nso no ye accept wonom suggestions yes akwada dru be se mfie du authoritarian no okay ese ono nko a na sigina ya asawofo kenka bi okay eni kwanse basa second one your friend no authoritative or your balance parent okay otia kura ne kakra no wasa kana bata ne ho awokọ nan yesi awokọ bata ne nan etia ban kumba waye boni a woka nanim owie anu wasa atwe na bata ne ho sana nyame na itie onnecha no ototo no te se ebura na se body edeja so odandan no onnecha ne ntino ma ne nhye na bie mu kura mposura pam o set clear boundaries say akwada no e wose onya ne fa ho di at the same time e wose metimi discipline wo yen hyan kwada so bebre nti awo no wato no wakire omu ma ate ase sure okay you go be saying say enkwa ha so be sa wo say denti na enkwa ha e wose o ma ne nchiremu okay nana yawo M궈BORÐA was say she black we say kwa say there be me she black we say me pe white also o pesa akola no she black no enti denti na on she black na wose o ma ne nchiremu no correct na third one ye permissive ye ma ye so lenient ye flexible na eto da bi nso so ana ye jeja na emamu kakra because na wofo na ye say conflict abeto ye ne ma ne ntem akwada ne se makwa o se me ma wo nko ona abekire bi di obedie me ka asam a wuntie obekire ama mahu say me na me wo ana se wo na wo mi a ni kwan se basa ewo ye ne ye mantem okay last one no say unevolved and wofo bi wo ho a no aye so neglectful I say nyo no kra na wo mma no what's ne mana to baby yese baby odwan gina no ho na ne man so gina me se kwan bi oda bia me sere nyankopon so mfa o man baby panda amen se wona wo yire kra agya awade a ma no se wona ukunu gya awade a obi timi gya awade se me kwa wale ntene me ba no kra no me kunu ne se o timi abanomant ntino na wo gyai ne ba na chiri die no akwa akodi nti eno say se metimi aka bia eno say you know what break generation no to start a different generation enti no pese odoben na akwada ni nyade mawo there are a lot of parents almost survive for now omo ma ye yo manya gina bia si onya papa bia si krampo na de wo didie ko betimi di ama no so na ye na koma mu ya tesemoko ana se wisa ye de agu nani oyi ni sika ama ne maame ana ne papa no adentia ne maame ekuo domunti no entometwa ne ade ni school yetimi pamo akora ne teachers ni bi nso aba munya isa ade no kora ko school ni abro no adanya wo deka abra anya akora ne nya akora ne etua wutimi ko school bi say akora na entua school fees ya ma na anya exams
na wa mana anya exams no adanti na wuntimi frɛ maame na anase papa no unimo mu contact anasa bibi wo ho a adanti na akwada na yini ya wo do on akwada na results no na papa ni metua na maame ni metua school fees na ansa na waye wa release di ama no de odi aye ono so utua wi obesa age o na twera na wa ma ho akwa akohyem enti ya yenyan se ye neglect ya ma no ne de aye ekuo dom ne de aye ntomatwa ne de aye se na ekuo we metua to we say papa bi wo ho a okwa abontia na oye adoye ne fie de wonye woye sofo bi ogina pulpit anim ogina congregation anim preachi enso ne fie enye outside gentility home cry na de wenti mi anye ne fie antoto niema ye no ho no wonsem fata se obegina nyame kora adwa yanim anase ni padomo nim se wo tichi anase bia o take lead enokre oton apaso nso otiefu apam ebrane ko kan ayi Psalm 127 mame ne sense so mi ensan enson ensensan so mi ensan hwe awurade agapade ne mma na yefunumu aba eyakatua children are heritage of the Lord and the fruit of the womb is his reward. Now woko Ephesians 6:4 now was a father do not provoke your children to wrath but bring them up with the training and admonition of the Lord. Ene abrofo no waka no. Ai. Ose na ejanom monhya mo mabufuo na mo munya won awurade kasa kire ne ne nyansa kire mu. Don't overmanage your child. What can I say? Ose don't overmanage your child. Oh mpopo eni nkire wo basa. Don't overprotect them. Enye susu yes wo bo wo. Don't overindulge them. Susu fa wo mu rewura eniem and don't overcorrect them. And was here and tene wo mo don't overpraise them or don't overblame them. Okay. Na susu bo wo mo so bo na susu jeje wo mo so. So love them, let them explore, respect them, communicate with them, let them take charge, give them time to learn, let them make mistakes. And let them make themselves acceptable in the society. Na waka enti yema enkwada ne fa ahudie yema wo mu kwan mo nche mo adwen no wo mu hu o mo bone nyi wo mo bone ntum se de be ya wo betime ne adasanso anante enti discipline your child ansa na akwada no wo be discipline e wo won so wunyinim tete wo ba ne yie na ono nso amantete pa no so abamfa so amada 05 0260 196064 0260196064 and 0260196065 0260 your factors bear 23 bina ya peja yemu 0260 196064 0260 196065 na yen sorry sesi ne yese tetobaye na otitini ya dache wa na enema ebekoye ede ama 0260 196064 0260 196065 obi a opese ode eka ho a obetimi ede aka ho tiawa na ya Mr. Nick ye bre no kra aye bia wie enti wasem a odi betwa to seconds na ye nso na ye ma ekwan ma for God and country no mo nso meji adwa no. Yo, so the American de atwato no say meshe awofo nyina enkran say omomfa nyamesuro ene odo ene ntiase ene nhunumu entete omomba. Okay. Na nyame be hye ne ho animonyam ama omo nyina. Okay. Ma yana wase yemfa yema ekwan mra tam na ye be na yema Mr. Delabuchi Professor Kwan na ontimi emfa for God and country emre o person ne M궈BORහැ ASEM for twetwe enkoma line no 0509 438 463 0509 438 463 anase ubetimi aba ye fidiem hasenum na ye kira kwan ne ye wodome Green Hill Street anase Watermelon Street ye ben so ye friend is saying Domi market in Kadembe kane so ame market I hear Domi market
So na ye say Kumasi ye na ben so am marketing ti ha ye do me market ye ben papa ya na so betimi afre 0509-438-46 so be so dwumade ya sene ana so person ne so pampanyin for twetwe nkoma bakro na no ubetimi afre ye fa aseda ema ye secure sanitary pad oba ya hotoso ne kopa bi nefa emo ewo wonse bobre mu afen so no endpoint homeopathic clinic ahotofie ene ho onyale wa hodo nyina da obesa na kasa mineral water nso ye fa aseda ma omunye nso ne nso ene de wanomu a wunya hoden na ubetimi afre kasafo no kasa mineral water fo no de si 0206469430 na wajo so time heba mission so malaria dro wanumu atwo ne honam yaw no wunya bia ebetimi aboawenom ene enwumaku ahodo ya wonum so yasena wiei dwumedie no M궈BORÇ ASEM yetimi edebedan mo mame na apam dada ase okay proverbs or say wa pam dada ni mu ewo wawu mu Mr. Jeremiah Simpson so yeda no ase papa ye na Augustine so ase na ye na systematic press school fees and Mr. Dave mu nyina so ase papa ye medi do OHENEYERE mame akua